misli. Postojala su vremena koja nisu bila bogatija od ovih naših danas, ali su bila toplija. Ne po kućama, ne po novcu, nego po ljudima. U starim selima, u uskim sokacima i između dviju avlija živio je jedan nepisani zakon. Komšija nije bio samo čovjek koji živi pored tebe. Komšija je bio dio tvoje kuće. Vrata su se tada rijeđe zaključavala, ali su se zato srca češće otvarala. Kad bi u jednoj kući zamirisala pita, miris bi prešao i u drugu. Kad bi neko u mahali zaplakao, suza nije bila samo njegova. Jer nekada je postojalo nešto što danas gotovo da i ne poznajemo. Zajedništvo bez računice. Stariji ljudi često kažu da je nekada bilo manje svega. Manje novca, manje automobila, manje velikih kuća. Ali je bilo više ljudi. Ne po broju, nego po blizini. Komšija je znao kad si bolestan i prije nego što bi ti sam priznao ikome. Znao je kad si tužan i prije nego što bi izgovorio riječ u avliji, na terasi, preko potoka do komšijine kuće. I nije dolazio da pita treba li pomoći. Dolazio je da pomogne. U tim starim vremenima selo je bilo kao jedna velika porodica. Neko bi posudio alat, neko konja, neko ruke za rad. I niko nije zapisivao dugove. Jer najveći dug među ljudima bilo je poštovanje. Djeca su rasla zajedno, prelazila iz jedne kuće u drugu kao da granice ne postoje. Jedna žena bi pripazila tuđe kao svoje i niko to nije smatrao posebnom dobrotom. To je jednostavno bio život. Danas su kuće veće, kapije više, a dvorišta tiša. Ljudi žive jedni pored drugih, ali rijetko jedni sa drugima. Komšije se sretnu na kapiji, klimnu glavom i produže dalje kao da su stranci koji dijele isti put, ali ne i isti život. Nekada je komšija znao kad dolaziš kući. Danas ne zna ni kako se zoveš. I možda je upravo to najveća promjena našeg vremena. Ne to što imamo više stvari, nego to što imamo manje ljudi. Jer čovjek može živjeti bez mnogo toga. Može bez luksuza, bez velikih planova, bez savršenog života, ali teško može bez osjećaja da negdje pripada. A komšiluk je nekada bio upravo to mjesto. Mala zajednica u kojoj nisi bio sam. Možda su ljudi nekada bili sporiji, ali su i pored svega imali vremena jedni za druge. Danas smo brži nego ikada, ali često prolazimo pored ljudi koji bi nam mogli biti bliski, a ostaju samo nepoznata lica iza zidova. I tako se tiho izgubila jedna stara vrijednost. Ne preko noći, ne uz veliku buku, nego polako, iz godine u godinu. Kao stari običaj kojeg se više niko ne sjeća. Ali istina je jednostavna. Čovjek ne pamti koliko je kuća imao u životu. Pamti ljude koji su ulazili u tu kuću bez kucanja. Pamti ruke koje su mu pomogle kad je bilo najteže. Pamti glas koji ga je pitao treba li ti šta, komšija? Možda se vremena nikada neće vratiti na ono što su nekada bila. Svijet se promijenio, ljudi su se promijenili, a i život nas je naučio da budemo oprezniji. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Čovjek i dalje treba čovjeka. Možda danas više nego ikada. Jer prava vrijednost komšije nikada nije bila u tome što živi blizu, nego u tome što je bio blizak. A to je razlika koju nijedan zid ne može objasniti. Možda ne možemo vratiti stara vremena. Ona su otišla tiho, bez pozdrava, kao ljudi koji jednom odu i više se ne vrate. Ali nisu nestale
sve stvari s njima. Negdje, duboko u nama, još uvijek živi sjećanje na vrata koja se nisu zaključavala. Na glas koji je dolazio s druge strane ograde. Na ruku koja nije pitala, nego je već bila tu. I zato nije istina da smo sve izgubili. Izgubili smo samo ono što smo prestali čuvati. Danas, kada prođemo pored komšije i spustimo pogled, ne gubimo njega. Gubimo dio sebe. Jer čovjek nije stvoren da živi zatvoren, ni u kući, ni u tišini. Stvoren je da pripada. Možda nikada više nećemo živjeti kao nekada. Možda se više nikada neće desiti da cijelo selo diše kao jedno. Ali može se desiti nešto drugo. Može se desiti da jednog dana, bez posebnog razloga, zastaneš. Pogledaš čovjeka pored sebe i umjesto tišine izgovoriš jednostavno: kako si, komšija? I možda će to biti mali trenutak, bez velike buke, bez svjedoka, bez značaja za svijet. Ali će za nekoga značiti sve. Jer možda baš tog dana neko je čekao da ga neko primijeti. I tako se ne vraćaju vremena. Tako se vraćaju ljudi. Polako, tiho, jedan po jedan. I jednog dana možda nećeš ni primijetiti kada se to desilo, ali ćeš osjetiti u nečijem glasu, u nečijem koraku koji zastane, u nečijem pogledu koji više nije stran. I tada ćeš znati, nije se svijet promijenio. Promijenili smo se mi. A sve je počelo od nečega što je izgledalo beznačajno. Od jednog pogleda, jednog pozdrava, jednog čovjeka koji je odlučio da ne prođe pored drugog kao pored zida.